hari amasezerano Amerika yakoranye na Hollywood kugira ngo umuco w'abanyamerika wimakare ku isi. Abantu mwese muhurumbire umuco wabo, muvuge uko abanyamerika bavuga, mwambare uko abanyamerika bambara, ndetse no mwitwarire muyitware nk'uko abanyamerika bitwara. Byagenze gute? Reka tubikurikirane. Burya Hollywood iri mu gace bita Los Angeles yo muri Amerika. Na ahantu ndetse huzuye inganda nyinshi zikora amafilime cyangwa se amasinema. Ariko byose byatanguye gute? Burya Amerika mu mvuzo gutsimbataza no kwimakaza umuco wayo ku isi yakoranye amasezerano n'agace bita Hollywood. Ka gace ko muri Amerika kuzuye inganda zikora amafilime. Mwese mukunda ubu kubakoze amafilime nimara kuvuga Hollywood, mwamaze kunta uri cyo ngomba kuvuga icyari cyo. Burya byose byagiye gutangura mu ntambara y'isi ya kabiri, aho abanyamerika mu mvo zo gutsinda abadagi b'abanazi batanguje propaganda yo gushira abasirikare mu gisirikare cy'Amerika. Bivuye mu mafilime yagiye akogwa na Hollywood, bagomba kugaragaza abadagi nk'abantu babi cyangwa se abanazi nk'abantu babi cyane, kuko nta keza kari kabarimwo, ariko bagomba kwibura umutwaro bari barashize ku n'abanyaburayi bene wabo. Batangura gukina amafilime menshi berekana abadagi ko ari babi, ko bakwiye kugwanywa, kandi ko abasore bakwiye kwihutira kujya mu gisirikare cy'Amerika. Nico gihe ndetse Amerika yakoranye amasezerano n'ako gace bita Hollywood kari kuzuye inganda, kandi kugeza uyu munsi kuzuye inganda zikora amafilime za Marvel, za Disney World Plus, za Paramount. Izo zose ni inganda zikora amafilime uyu munsi benshi mwagiye mukunda. Yamara ngo hari gahunda ihamye isobanutse bapanze kuvana cyo, ndetse isi yose ibashe kwimakaza umuco w'abanyamerika, uko bavuga, uko bagenda, uko bitwara, imvugo zabo, gutukana, ubusambanyi na buri kimwe, kugira ngo ndetse bikogwe hehe ku isi hose. Muri make isi iri nk'agatumba kamwe, aho umuntu ashobora guhagarara gazuze kamagamagarako, kandi bahuje n'umuco n'imvugo na buri kimwe. Mukibaza impamvu icyongereza cyagiye gisakara ku isi mu gihe gito kandi kitamaze imyaka myinshi cyane. Byose buryo bifise impamvu. Ni kuko Amerika nayo ubwayo yahisemwo icyongereza mu cimbo cy'ikidagi. Byagenze bite rero? Burya Amerika hari ibintu ikeneye yuko isi yose imenya, itahura kumwe, kandi ikomeza kugendera mu nzira zayo, yitware nk'uko mwese mushaka, nako nk'uko bose bashaka. Abanyamerika nimukomeze kwitwara nk'uko mwarazwe na basokuru banyu cyangwa iki, oya, ahubwo mwitware nk'uko bashaka. Nibihe bintu abanyamerika bakeneye ku isi yose no munsi ikurikiza? Nihe mitwarire Amerika yaremye inzira zayo kugira ngo mwese muzihurumbire, muzikurikire, mwabishaka mutabishaka. Ikintu cyambere Amerika bashaka biciye muri Hollywood, muri amafilime bakina, bagasora bagomba kubigisha ko mukwiye kwifata. Bashaka ko mwese mwigara umuco wabo biciye mu guhena mu mafilime, aho ushobora kubona abagore cyangwa abakobwa bambaye bikini n'utwambaro usanga tumeze nk'udukariso ndetse n'udusuti, ugasanga bari kujanagenda mu mafilime atanu ubwo batanisoni, bakambara utumini. Ni umuco umaze gusakara hafi no muri Afrika no mu bice byinshi. Ico ni ikintu kimwe, ndetse mu byo babereka mu mafilime kugira ngo mwese mwumve ko ariho isi igeze, munabikurikize. Icya kabiri, gutumagurira itabi n'ibimogi no kunywa bya kokayine, kugira ngo umenye ko arebwo busirimu, benshi bagatangura kubihurumbira. Icya gatatu, ubusambanyi, kubumvisha ko ari ikintu gisanzwe. Ugihura n'umukobwa cyangwa se umusore agihura n'umusore, umusore agihura n'umukobwa cyangwa umukobwa agihura n'umusore, cyangwa umusore kundi cyangwa umugore kundi, uhita mubikora ko atakabi kabyo. Nibyo bagomba kubigisha mu filime. Niyo mpamvu burya filime y'umunyamerika iyo irabye neza nishobora kurangira utabonye ubutinganyi cyangwa ubusambanyi, ntibishoboka. Icya kane, guhena ku bakobwa mu ndirimbo. Urabye neza indirimbo nka Wrecking Ball yaririmbye umuririmbyikazi bita Miley Cyrus, yaririmbye ndetse buri aramenya atanakambaro yambaye, kiretse akantu gato kunyine gapfuka hariya munsi atakindi. Noneho akimara kuririmba iyo ndirimbo igasohoka, ni indirimbo ibikora neza kandi yagize views nyinshi, kubera bisi bakunda abahenyi, kuko abanyamerika babatawuje ko ariho isi igeze, kandi ko mukwiye kubikunda byanka byakunda. Uyu mukobwa bita Miley Cyrus amaze kuririmba indirimbo bita Wrecking Ball, ari gusa akigiyama mu ijoro aje kurota yapfuye, bari gukinisha indirimbo abana bibe bahari, avyuka yihana, gusa ntivyakunze ko abivamo. Cya gatatu naco ni gutuka no kurogota Imana, kurogota ku Mana, gutuka Imana no kurogota ku Mana. Cyo cya gatatu bagomba kubumvisha mu mafilime bakina.
bigenze bite? Uravye nko muri filime bita John Wick 4 heruka gusohoka, aho usanga abapatiri barasira mu nsengero mu kubumvisha ko urusengero atari ahantu hubashwe habe namba. Uravye kandi burya no mu gafilime bise Blood and Gold cyangwa se ngo Amaraso na Zahabu, aho umusirikare yita Maria nyina wa Yesu ngo yari indaya y'Abayahudi, kugira ngo mwumve ko ibintu bisanzwe nyine. Uyu musirikare yari namara avuga ati bijya ngo Maria ngo nyina wa Yesu ngo yari indaya y'Abayahudi. Yesu no hagatuko mu mafilime aho ushobora kumva amajambo nka fuck Jesus n'ibiki ngo Jesus W ibiki n'ibiki, ugasanga bari kuvuga amajambo menshi bari gutuka intumwa. Nivyo Amerika ibigomba kubumvisha muri ayo mafilime, muri propaganda za hato na hato. Ikindi kandi bigeze gukora desanime berekana intumwa Muhammadi iri gusa uburyo umwe cyangwa ubundi, gusa abayisilamu barayamaganye biha karuru, iba ngomba ko iyo desanime ifutwa. Ikindi kandi bakora agafilime bise Lady of Heaven cyangwa se umugore w'ijuru, nayo iramaganwa, agomba kwerekana ubuzima bwa Muhammadi nuko yagiye agwana, bakanamwerekana kandi basanzwe bazi neza yuko bibujijwe kwerekana ubuzima bw'intumwa utigeze ubona. Noneho kandi ukongera kandi ukanayigaragaza mu shundi muntu, niwe bivagiye bikwegera abakristo barone ku buryo bakenye amafilima Yesu kandi Yesu atabigeze mubona isura, babesha abantu ngo ni ikigereranyo nyine ngo mumenye ubuzima bwiwe. Ariko uyu munsi uravye neza mu ngo z'abakristo benshi uzosanga wa mugabo akinye amafilime n'uwo ndetse Leonardo da Vinci yacafye, ugasanga ni wamanitswe mu nzu zabo kandi agafatwa nka Yesu wanyabe kandi atari kukuri. Uko ni ukuri kubabaji kugeza uyu munsi. N'abakristo benshi uravye neza mu gusenga kwabo, hari igihe basenga berekeza amasengesho mu mutwe bafise ishusho ya wa mugabo yakinye ya filime Robert Power, bakibwira ko ari we Yesu nyine kubera ikibiciye muri za propaganda z'amafilime vya Hollywood nyine, ukumvisha bisi ko bakwiye gukurikiza inzira z'Abanyamerika. Biciye kandi mu ndirimbo burya bagiye bakora indirimbo nyinshi zigamije kurogota ku Mana ndetse no gutuka Imana. Waravye nk'umuhanzi cyangwa se umuririmbyi bita Bob Marley yaherimbye indirimbo bita One Love. Ni indirimbo mwese mwakunze mugabo uravye neza amajambo irimo kubera kutumva cyangwa se ugasanga ni kutavyitaho. Mu ndirimbo mwakunze bita ngo ni rukundo rumwe One Love, haragera igihe uyu mugabo akavuga amajambo y'agatituro y'agashinyaguro yo kurogota, ahavuga ati ndetse ngo let's get together to fight this holy Armageddon, when the son of man come there will be no doom. Ngo reka twishiramo tugwane iyi ntambara yera, ngo mu gihe umwana w'umuntu azoza ari we Yesu ntihazobe umuhero canke imperuka. Ayo majambo tukayirimba tutazi ivyo ari byo, mugabo ugasanga hari gahunda isobanutse abagomba kumvisha bisi, mukirirwa muririmba mugira iki mutazi ibijya mbere. Mukimara kuvuga reka twishiremo tugwane iyi ntambara. Intambara Armageddon burya muri Bibiliya ni intambara aho ubundi Armageddon ni agace bita Armageddon muri Isirayeli, ahazobera intambara ngo intambara ya nyuma y'ikibi n'iciza, aho Yesu naye baza kugwanya abisi, maze ngo muzosohoka nze musange bose barabaye nk'ibishingwe. Iyo ntambara rero burya ni intambara Yesu azobona kubyo ngo aje kugwana mu gace bita Armageddon iyo muri Isirayeli, intambara izorangiza buri kimwe. Ariko uyu mugabo nka Bob ararimba ati ngo reka twishire hamwe tugwane iyi ntambara bita Armageddon, ngo mu gihe umwana w'umuntu azoza ari we Yesu azoza ariko ntihabe umuhero. Muri make tugwanye Yesu, niko yagomba kubabwira. Bugira neza Hollywood nakubwiye na gace kari muri Amerika muri Los Angeles kagiye gukora ivy'amafilime kugira ngo bacengeze amatware mu bantu, propaganda nyinshi ngo mbashe kwitwara nkuko Abanyamerika bifuza ko mitwara muri ya gahunda. Bigisha abantu ubusambanyi, kwiba, ubugizi bwa nabi n'ibindi byinshi mu mafilime. Bugira neza Hollywood yatatse amahame shingiro y'abakristo ndetse n'abayisilamu, abantu bose bitwa ko bizera Imana. Yaragira hataka mu buryo mutazi, itwataka mu mutwe, yataka amahame ya Bibiliya, yataka kandi amahame ya Korowani. Bagomba kubumvisha ko ubupede ari ikintu gisanzwe, ubutinganya ari ikintu gisanzwe, ubugizi bwa nabi mu mafilime turaba, ndetse nta muntu yo kwishimira kuraba filime itagwana. Bamugomba kubona bicana, ababagana, kandi mukumva ni ibisanzwe tu. Mugabo burya ntimumenya icyuma muri ko muraremamo muri mwebwe, bari kubaremamo umutima w'ubukoko mutabizi. Gahoro gahoro ni handi usanga umuntu gupfa taco bikubwiye, ubugizi bwa nabi ari gisanzwe. Ugasanga mu mafilime ari guhondagura abantu b'indenga kamere,
kandi mukabira bamwishimye kandi muzi ko atari ukuri. Mugabo agomba kubatsimbatazamo umuco w'ubugizi bwa nabi, violence y'indenga kamere. Bakigisha abakobwa guhera n'abahungu ubusambanye bwa hato na hato, ndetse no mu buryo butemewe. Nibyo bagomba kubumvisha biciye muri rya ruganda rukora amafilime wa Hollywood, wajye rukora byinshi. Kandi abastare benshi bakina amafilime ba mu gace bita Beverly Hills, usanga kenshi baragiye biyemera kubera hiti bagiye baboregwa, ku buryo benshi ugeze uyu munsi bagenda biyita imana. Babwira ati rero filime muraba mbovuye kuzitondera ivyo mwigishwa, kuko urabye neza kera inyambaro abakobwa basigaye bambara sizo bambara kera. Byose biva kuki ya muziki y'abanyamerika, za propaganda mu mafilime, tugenda twigishwa umuco gahoro gahoro, tutigeze twifuza kwigishwa, tutigeze twifuza gufata, ariko gake gake bagenda bidushiramwo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nibutsa ngo mukomeze gushishikara gusanzaza aya mavideo nkuko bisanzwe. Mwari kumwe na Hakim.